ethi yamthanda uThixo kodwa zonke umzalwane wakhe lo muntu unamanga ungamthanda kanjani wena uThixo ungamazi kodwa ukwazi ukuzonda umzalwane wakho umazi oyazi indaba uNkulunkulu uyasiphikisa ungathi yikhona uma ukhona uzakwena omzondayo la uNkulunkulu umthanda lo umntana wakhe futhi lo omzonda uthanda yena lo miyekelana inkosi ayibusise senekuzwile
uma lokhu kuphoxa kwakho kuyokwenza ukuba uNkulunkulu kaShemba akwemukele ngomhla wokuphela, ngoba phela uyeza wona sasesiphele ithi amaNazaretha sithe ungayeka sethuke njalo inhlamba ayilimaza angeke kulimaza.